पाउसेद युमफम ओइबमर ओइब पाउ खरा अपडेट तौजरी हाई कोर्ट की ऑर्डर गवर्नमेंट फेंसिंग रेसलिंग ताइकोंडो जुडो बॉक्सिंग अमसुंग गुसु की नुपी कोचिंग हापसिनगनो मणिपुर गवर्नमेंट की स्टेट कैबिनेट मिफमना लाइरिबा तोंगान तोंगान स्पोर्ट्स डिसिप्लिन सिंह मनुंगदगी फेंसिंग रेसलिंग ताइकोंडो जुडो बॉक्सिंग अमसुंग गुसु हरबा मसाना तरुक असिगे नुपी कोचिंग पोस्ट तरुक क्रिएशन तौनबगी वारेप लौरदुना पोस्टिंग असिदा नुपी कोचिंग अपॉइंटमेंट पीनबगीदमक थोखिबा ऑर्डर हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर दा चैलेंज तौरपदगे कोर्ट असना मणिपुर गवर्नमेंट मसाना तरुक असि नुपी कोचिंग की फमसिंग हापसिनगनो हाइदन ऑर्डर पीखरे हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर की ऑर्डर असि कोर्ट असिदा फाइल तौरकिबा सिविल रिट पिटिशन नंबर लौखतुना खनरबा मतुंगदा कोर्ट ngasi पीखिबा इंटरिम ऑर्डर अमदा खांगनखिबने मणिपुर गवर्नमेंट तोंगान तोंगान मसाना तरुक असि नुपी कोचिंग हापसिननबगी लौखलकलिबा थौरांग सिंह मेयोक्ता मसिबो सिंगदरदोन हाई कोर्ट सिविल रिट पिटिशन फाइल तौरकिबा पेटिशनर सिंगादुना खोंगमन जोन 4 दगी आतोम साउलेट माइतई सही कुंट्रागा निपान अपोक्पा ए मोहिंद्रो मितई लाइकाई असिमक्तदगी सिंगसोंबा निंगोंबा सही कुंट्रागा बंगा अपोक्पा जोन निंगोंबा खुराई कोनसम लाइकाईदगी ओटम सौप्रा सही कुंट्रागा मरी अपोक्पा ओनवने पेटिशनर अहम सिना फाइल तौरकिबा रिट पिटिशन असिगी रेस्पोंडेंट सिंगना स्टेट ऑफ मणिपुर की माइकईदा चीफ सेक्रेटरी कैबिनेट सेक्रेटरी प्रिंसिपल सेक्रेटरी कमिश्नर सेक्रेटरी यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स प्रिंसिपल सेक्रेटरी कमिश्नर सेक्रेटरी डीपी यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की डायरेक्टर ने पेटिशनर अहमना कोर्ट वकलकलिबना मसाना तरुक असिगी नुपी कोचिंग हापसिननबगीदमक मणिपुर गवर्नमेंट की कमिश्नर यासना डिसेंबर 21 2020 द ऑर्डर अमा थोखे ऑर्डर अदुगी नंबर SM 12 25 2020 यास ने हाइरे ऑर्डर असी थोलक बगलुना मणिपुर गवर्नमेंट लौखलकलिबा थौरांगना मसाना तरुक असिदा नुपी कोचिंग की पोस्ट तरुक क्रिएशन तौरक हारिबा पोस्टिंग अदुदा नुपी कोचिंग हापसिनदुना मेंशनबने अदुबा पेटिशनर सिंगना हारिबना मखोय अहमक फेंसिंग मसाना दा नेशनल अमसुंग इंटरनेशनल मेडल फंगलाबा मियोय सिंगाक्तने मसिगी मतकता डायरेक्टर यासना डिसेंबर 13 2005 दा थोकपो ऑर्डर नंबर 21390 यास की मतुंगिना मखोय अहमबो यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के Makada under graduate physical education teacher PET sing on appointment PKBane. Masida maram order petiners asi Youth Affairs and Sports Manipur course recruitment rules 2019 की कलम नंबर 11 MPSC की फॉर्म 8 की मतुंगी नंबर कोई Youth Affairs and Sports Department दा कोर्स की पोस्ट प्रमोशन पीबा यारपमिने सीनियर ngakani हाइरे अदुम ओइनबक नवेंबर 10 2020 पांगथोकिबा कैबिनेट मिफम लौकिबा एजेंडा नंबर 6 की वरे पतुंगिना नोबी की कोर्स तरुक की पोस्ट क्रिएशन तौकी हाइरी कैबिनेट डिसीजन अदुकी मतुंगिना UO नंबर 186 क्लास 2020-21 फाइनेंस डिपार्टमेंट PI की PI सिनेस डिसेंबर मरी 2020 दा मासिगा मरी लेनबा चेरोल अमा थोकी हाइरे अदुम पेटिशनर सिंह कोर्ट वकलिबना कोचिंग की पोस्ट रेगुलर सीनियरिटी मेरिट जुम्फम ओइदना प्रमोशन पीनब होनबगी मुहूर्त कोर्स की पोस्ट क्रिएशन तौरीबी कोचिंग खतगिनी आइबसी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की आर्टिकल 14 और 16 वायोलेट तौबनी अदुगा सीनियरिटी मेरिट की मयुक्त लौखलप थबकने थौंग असिदी नुपा नुपी जेंडर खत जुम्फम ओइबा रिट पिटिशन असिगे रेस्पोंडेंट सिंगना लौखलप डिस्क्रिमिनेटरी ओइबा थौसलने थौंग असिदी जेंडर बेस्ड तौरगा प्रमोशन पीगनी हाइबगी क्राइटेरिया अमा सेमलकपगी थौंगने हाइरिबा असिदि लेबाक असिदा चतनरिबा लोगी मयोक्तने असिगुंबा अककनबा जेंडर अमा खक्तगी मियोइसिंदा अखनना मियंग चंगबा थौसेल असि लोना आयाबा पीदे थौंग असिगी मतुंगिना थबक सथरक्लबदि यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट दा थौगदंगदबा थौदोकसिंग थोरकपा याय मरमदुना कैबिनेट मीटिंग की वरेपना हारिबा मसाना तरुक असिगी कोचिंग पोस्ट नोपिसिंगदबा क्रिएशन तौरे आइबगे मधुंगिना कमिश्नर यासना डिसेंबर 2020 थोक्लिबा ऑर्डर असी क्वास तौदुना सनंदना थंबियो आइबसने मैटर असी हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर की जस्टिस लानु सुंकुम जामर लौकटख्रे कोर्ट मैटर असी खनरकपदा पेटिशनर अहम की मैकेदा सेनियर काउंसिल माइपम हेमचंद्रना लेबलग महापो काउंसिल जोनो रहमान एसेस तौके कोर्ट पेटिशनर काउंसिल की सबमिशन सिंग तारबा मतुंगदा सिविल रिट पिटिशन असी ऑफिशियल रेस्पोंडेंट मरी अमसोंग परफॉर्मो रेस्पोंडेंट ओइबा मणिपुर पब्लिक सर्विस कमीशन MPS की सेक्रेटरी दा नोटिस इशू तौके कोर्ट इशू तौखिबा नोटिस असी एडवोकेट जनरल बो असेस तौरिबा काउंसिल P तंफामनी रेस्पोंडेंट नंबर 1 दगिना 4 फाउबगी नोटिस लौके अदुगा कोर्ट रेस्पोंडेंट नंबर 5 सेक्रेटरी
APSC dasu notice asi ngasidagi baraga sehul amagi barang speed post thana na direction pike masiki matakta respondent number 5 ki notice asi sehul amagi manung da dusty service da thina pina da basu kangan bagal hoina notice asi pike baki matang da so petitioner ki maikai digi affidavit ama file tawrak na court na direction pike loina na matter sigi makhata bo wel chathana bagi da court na petition asi matang thagi tarekta amukhana list tawna na bakangan ge Seragasida Advocate General ki magay fencing, wrestling, taekwondo, judo, boxing amasung gusu masana taruk kasi kinapi kos taruk ki post taruk creation tau ki hariba cabinet memorandum adaso. Court putok na direction piki loina na court na ngasi piki ba interim order amada civil petition asi ki respondents na hariba masana taruk asi ke nabi kosing ki posting asi mensiloy dabani hariba order piki. Maka tarak pa ato papaw amadana imung kaya amas saningai tatningai leitabagi awaba mayuk nari lob. COVID-19 के अनिश्चित वेब मणिपुर जौरखी बगलोइन मणिपुर की मफम मौ लॉकडाउन कर्फ्यू तौसिन की सूरक नोम चाजब इमुंग क्या उद खंगन चरंगाई थकनी लेटबगी अवाब मयोंगनरी है के पैरांग केंद्र अपुनब लोब KEMKAL की सेक्रेटरी हेमम सौमिकांत थादोरप चेरोल फोंदोरकले चेरोल मोरंग एसीदसु अवाब मयोंगनब इमुंग क्या लेरी के मोरंग केंद्र अपुनब लोब खंजबगलोइनना Hokiba July Tadaki Sathaba Horakiba mass distribution of food items to the needy people of Marang Kendragi Anisuba Fest Nasi Hogre. Anisuba Fest as the Marangi Pyrimbum Laikai, Marang College Gate, Thana Laikai, Konjimbum Laikai, Kiam Laikai, Sandra Road, Oksongbum Lairen Jam, Turilbal Laikai, Kumam Laikai, Yamam Laikai, Koiru Laikai, Pyongmai Laikai Kahen, Awapanang Lapimung, Sama Contracting Jaduna Jenkezi, Tarataraga Loinana. Makal kaya kian sang nabi abadi sana thak naba singkosin nake. Ngasi bangthok sa kiba ani suba pesa sigi campaign asida sel gina takna polam moy na mateng pang birak kiba punamakpo. KEMKAL na thamoy siyang nathagat pa amadi tau bimal kang bahut chare. Campaign nasi political party na takna organization amada kamari lena sa di amasung ngamlipa makay makasa tasagi kane. Maramasina angam ba mateng pang binibag kudim na laktuk lokoy laita na makata na mateng pang biyo. Haino sa cherolo na makata na pangnoragle. Myanmar da asi bahagsang nifu phangkiba adugi matang da yang chinanaba United Nations da taksin khre. Myanmar gi awang nong chup thangba sagai region da lepa kani town da jamna chingnaningai obmong da miu nifu gi asi bahagsang thengna kiba aduga mari renana. Tijana bagi da United Nations da Myanmar gi ambassador oina leriba Keo Mo Tona UN gi General Secretary Antonio Guterres da ayiba serul pisin da taksin kiba galoinana. Military junta gi ka henba thong sing thingna ba so haijakre. Amarom da Ambassador Kyo Modona Pongdorkle Pamadu military juntana akan bemong da zaning da Pongdorkle. However, February Tadaki Myanmar da military nilebak adu da power paisin kraba matung Myanmar ke ambassador when UN da laiba. Ko Moton ba ambassador ki mafam da ki lokthokle aina lakthokla krabane. Adu moinabak Motuna military ki wafam madu reject tawki bakaloina hojik so UN da Myanmar ke ambassador when mahak lairi aina phangtokibane. United Nations nasu mo tun bo Myanmar ge ambassador wen masa khangi ain angan ba madam da phongdok palai khrabane kani town da leiba miam na de asi bhaksang singa du Myanmar security force na leiba ka ki tongan ba mafam sing ta ki maral kya pisin tan bhajan ki ba miu sing oram bajai aina phongdok narakle amrom da junta na di makoi de sirak leiba maral adu yumpham yau da bani haire makha tarak ba atop pau amadana Taliban fighters in makhata na akan ba attack sing chathagani aina ki han khre Afghanistan ki makok thongba minister amagi mayum marak nagna Taliban fighters na car bomb attack sa thakraba matung makhatana lebak kasi ki marwi bo official sin target tawdana attack sin sa thagi gani aina warning tawrakre hauke bejam sagation namit Taliban fighters na lebak kasi ki defense minister Bismillah Muhammadi ki Kabul da leiba yumda attack sa thagi bane attack adu da defense minister masa asok ban na hudra basum haki jum marak taleramba miyo hom asok pandang ki attack adu thokraba patung mafam adu da ayan security force thajinduna mathok tawba hon krabane Mijam na tinba mafam da Taliban fighters na attack sa tharkiba atuba Bismillah akan ba mahung da janang da phangtokhi ba galoina na Taliban fighters ngi matak akan ba attack sing chathaduna chapchaba pokhum piragani aire masida natra Kabul gi akoi ba counter terrorism strike sing chathaduna Taliban fighters sing mapung phana tan tholagani aina phangdoragle amarom da Taliban fighters ngi wangang loi Zabiullah Mujahid na phangtokhi ba da Afghan government ki top leaders sing abadi makok thong ba officials ki matak da Target tawdun attack sing sa thagani and warning tawra ki bakaloina na Afghan bomba aten ba matang ki manung ta Taliban fighters na kanton tawna na bahwana ragane Laiba kasi maru iba province sing chu Taliban fighters na bapung pana control taw bangam kre
Taliban control tawkraba mafamsingda leiriba miyamsika singsin tawrangsu Taliban fighters na paikale. Afghan da anuba legak ngamba purak phapasi Taliban singi amuta ngaraba pandamne. Malayamgi lebak kiana Taliban fighters simbu khulai thaduk narba wafung kya phangtok narakle. Taliban asu lebak aduda tangdu letaba purak narba khonari adu moinamak hauzik Afghan president wena leiriba Ashraf Ghani na masagi mapum thaduk tri phawwa Taliban khulai thaduk tuna wari sabagi wafum leite. President Ghani na Taliban fighters singi batakta matam kya gi mamangdagi kahen ba thawung sing chathaduna lagle. Magi miyang makada government force in aranba pambai kya sinaduna Taliban fighter kya hatkre madugi chapchawa pakum Taliban peki kani aire. Amarom da government ki makai dagi di tha taru ki manung dalai pakadu dagi Taliban fighters sing mapung phana tak thokna na bagi tamak sem sawa aukre aina President Ghani na phongdo kiba kaloina madau tarabadi US ta abu khana mating pangani haina khangala khre aire. Sana bagi pau amata sahi tara mari dangari bi kwan hongsan na diving gi gold medal phangre. China gi diver masagi Sahi tara mari dangari bi lepak kodoki Olympic contingent adu khwali gi sahi nauri bi kwan hongsan no pegi meter tara ge platform diving competition da gold medal phangre. Gold medal phanglapa matung na diver kwan na phangdo ki bada maleng yona khwali gi chawba sana ba ki komai adu da phangna experience leiraba atop leba ki diver single lamba tawnarakpa adu da pakat pa phauke haina phangdok labasu ka henadi ki ba phaute aike. Kwan na meter taragi platform diving aduki wana dive amada phangba ya point taragi manguda tara phangba dive ani rak yaukhiba aduna athopa competitor sing aduraki hen bangam kebane. China gi diver kwan hongchan malem gi wana event asida khwaidigi sahi nowba sing marakta ani suba oire. Kumjali sing amaga sapan marfudra ni thoida Spain gi konung Barcelona da phangthopa Olympic games ta topa. China gi diver fu mingjian masagi sahi taragom doi surakpada gold medal lokhiba duna khwaidigi na oibigi record thambat ngamle. China na kumja lising ani nipan Beijing Games, lising ani taragani thui London Games, lising ani taragataru Rio Games, amsung lising ani kun Tokyo Games ta thangna no piki diving goal lo bangamle. Pakistan da minority singi interest mapung pharangak pangamdre Hindu gi mandir sing thugai pa leptre India. Pakistan da religious minority singi interest mapung pharangak pangamdre Hindu na laisang kya mangan bada Pakistan authority na ngak thok pasungamdre aina. India na akan bamong da maral sikre. Pakistan ki Punjab province da laiba Hindu gi laisang ama miyamna thugai duna maduda laiba lai gi murti kya su mangan takan ki patawdo ki matung no ma kanaraga New Delhi na wafam asi phongdor ki bane. Pakistan da laiba religious minority oriba Hindu amasung Christian community sing da major community oriba Muslim sing na matam kya gi mamang dagi hanjin attack sa taduna lakli haina India gi external affairs ministry ge wangang loi arindam bhaksi na phongdoke minority sing gi batakta tathi tawena tawiba miot minai chathariba si Pakistan da de ngasi su adumak chathari aike andat miyam changduna Punjab province da laiba Hindu gi laisang amada attack chathakiba aduki matakta Hindu community gi jung kya su attack tawki airatuna miyam ke punsi amsung lanthong ngang na balairiba Pakistan ge institution singa asingba pamdaba thodok sing control tawba ki motaw wangang bagam jadaba babo kum tumin yengdur laiba gi thawong sing chathai miyam gi lai khurumpham aibasi taibang sempiriba mapuma ki senglaba laisang ni aibasi aikoi khuduma kawroidabani haina su baksina phangdoke Pakistan ki asigum labalu se daba thong adu bajaning daba phangtok tuna New Delhi da lairiba Pakistan ki envoy kokatuna external affairs ministry na protest tawke hauki bijam sagai sinabita Pakistan ki Punjab province da laibe Hindu ki laisang amada miyam changduna thugai yekhai bigi thabak chathake laisang adu da laiba pojai kyamro mai thatuna mangan bagi mathakta laisang manung da laiba laigi murti singchu mangan tahan kibane matabadu da Pakistan police na mo padu laksin pangam laktabadagi Pakistan rangers sing kausin da mo padu mabai thang da control tawkibane agency dagi phangba pau gi matung ina Hindu gi laisang adu Lahore dagi chauran kilometer changma marfudra lapna leiriba Rahim Yar Khan district manung chana leiba Bong Sar da leibane mafam adu leiba Hindu community na Muslim seminary amagi mathakta karem kathaina ba thong satharaki haiba maralda Hindu gi laisang adu attack tawkibani aire area adu da leiba Musalman singi seminary amagi library da sahini palom tang harbi Hindu gi nupa masa amana Mamang Sayulda Mapan Thoksin ki aba wafam ama lakpadaki Bong Sar da leiba Muslim sing marakta khwairang khawsama ba pokhan ki bane harba sahara sida sahi kya gi mamang dugi Muslim amsung Hindu community gi miyoi sing santi hoina chana chinana laiminara ki bani su haire thawong du laksina da bokona bada police na thawsa ki da ba adumak yamna ikai ni ngane maran leiba sing gi matakta Pakistan gi chief justice na sab chaba ain ge khongtang lokat piu aina su mahna Twitter da phangtokhe khomido ki thodok ta chena ba nupa mari nupi ani jail da thajin khre Haukiba July kuntra da haingak PS ki manung chanba haikru makong komidokta police tanong thomjin dun attack tokiba thokta chena bani haiba nupa mari amasung nupi ani ngasi jail da thajin khre
थौदोक अदुग मरी लेना हिंगा पुलिस स्टेशन लौकट केस अमदा थौदोक अदुग चेनबनी हाइबा मियोय कुनिपान पुलिस फागतन वांगपोंग चतनब पुलिस कस्टडी दा लेरखिबने फारबसिंग अदुग असि सीजेम इंफाल ईस्ट की कोर्ट पुथोकलदुना केस असि के आइवना मखोइबो जुडिशियल रिमांड पिबिनब अपील तौखि कोर्ट आयोग रिपोर्ट अमसुंग डिफेंस काउंसिल की वरल कुपना तारबा मतुंगदा थौदोक अदुग चेनबनी हाइबा आर थॉमस भैलोंग अजीज खान एम बी अकबर एल इजमुद्दीन मनीरा अमसुंग रिएक्शन बोथा असि की तारग मपन फावबा जुडिशियल रिमांड पेके कोना मखादना तौदोक अदुग चेनबनी हाइबा मियोय कुनिथोय पुना पीआर बॉन्ड ओइना लुपा लिसिंग यांखै यांखै अमसुंग सेनफम असि के मानब सिक्योरिटी बॉन्ड बेल पेके नाकलमरोमदा स्कॉलरशिप पिद्रिगेदा फॉर्म फिलअप तौ हाइरकले स्टूडेंट यूनियन हौजे कोविड-19 लाइचन मरम ओइदुना लमदम असि की मियाम खमथेंगना वारब मतम असिदा नोमगी चरा फाव वारना थोकलब इमुंग केदा कर्फ्यू न मरम ओइदुना जुमदगी मपान थोकपसु जाद्रंगी मतम असिदा मणिपुर यूनिवर्सिटी की मखादा लेब कॉलेज की महिरोइसिंग मखा लाइरिक तमथनब फॉर्म फिलअप तौगदबनी आइना नोटिस थोलकले आइना खा मणिपुर कॉलेज कक्सिंग की स्टूडेंट यूनियन थादोरप चेरोल मन फोंदोरकले चेरोल असिन मखा ताना फोंदोरपदा सेशन 2020-21 की महिरोइसिंग जाय फननबा पीरिबा स्कॉलरशिप की सेनफमसिंग दि हौसिक फावबा पिथोक्तना लेरे मरमसिना फॉर्म फिलअप के सेल असि नोमगी चरा तांदुना चारिबा इमुंगसिंगदि यामना वाना थोकले मरमसिना महिरोइसिंग की स्कॉलरशिप पिथोक्नरबा परि लेदबा लेंगा की मियोइसिना पुनिंग चिंचिनबियु अमदे फॉर्म फिलअप के फी की सेनफमना अमदि फॉर्म फिलअप तौबगी मतंगदा सुमरी लेनबसिंगना अमुक्तंग खंथाबिदुना महिरोइसिंग की फगदबा येंगलगा थबक तौबिनरबा पुनिंग चिंचिनजरी हाइना स्टूडेंट यूनियन की माइकेदगी मखाताना फोंदोरकले हौजिंग हेकी ममांग अयुपुंग 3 सानखिबा यामना नुंगाइतबा पाउ अमदा मणिपुर की पुखरम सुशीला चलु यौबा नुपी की इंडियन हॉकी टीम ग्रेट ब्रिटेन की मकुत्ता मरी अहुमदा माइथिग्रे अदुबा सुशीला चनु उठखिबा थौना अदुना लमदम मसी की मियाम की थमुइदा अदुकी मतेक अपेनबा ओइगे वुमेन्स हॉकी टीम इंडिया का ग्रेट ब्रिटेन का ओलंपिक थर्ड प्लेस की ब्रॉन्ज मेडल लौनबगे सानखिबा मैच ता माइथि हौरबसु लमदम असिबु रिप्रेजेंट तौदना मालेमगे लेबाकसिंग का थेंगनबदा साना खोनबगी लमदा ख्वाइदगी चावबा ओइरिबा ओलंपिक गेम्स दा नागना उठखिबा थौना अदुना लमदम असिगे मियाम की थमुइ खुदुम चनखि मतुंग तरकपा पुंसीदा माइ पाकपा ओइराजनो अरोबेदा कंटेंट सिंग असिगे मर ओइबा पाउ खरा असिबा पाउ तमजरिबा मणिपुर लोकल न्यूज यूट्यूब चैनल अमदि फेसबुक पेज असिदगी येंगबिरिबा पुनम पता कसरी चैनल असिना तमदा कानरबदि सब्सक्राइब तौबिद्रिबसन सब्सक्राइब तौबिरम लोइना लाइक एंड शेयर तौबसु काउबिगन पुनमपो अमुकाना थागसरी